сапаттуу билим алуусуна кошкон салымыңыз үчүн сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Үй бүлөңүзгө бакыт, ишиңизге ийгилик каалайбыз деп Көжар айылдык кеңешинин атынан биздин информатика мугалимибиз Караева Гүлзара Ахматалиевна. Окуудагы ийгиликтерге жетишкендиги үчүн, окуучулар арасында өзүнүн ар тараптан үлгүлүү алып жүргөндүгү үчүн Карим Ахматов атындагы Борбаш орто мектебинин 11-классын окуучусу Бурканова Тахмина Акаевна Көжар айыл аймагынын мекемесинин ардак грамотасы менен сыйланат. Биздин эң алдыңкы окуучуларыбыз. Урматтуу ушул той ээлери бүгүнкү майрамдык кечени көңүлдүү чаңдуу өткөрүүсүлөрү каалап кетебиз баарыңыздарга. Биздин окуучуларыбыз илимден, спорттон гана эмес, спорттон, башка жактардан дагы жакшы ийгиликтерди жаратып келе жатат. Азыр биз Көжар айылдык аймактык милиция бөлүнчөсүнүн инспектору Нуруллаев Замирге сөз берейин. Саламатсыздар, урматтуу салтанаттуу иш-чаранын катышуучулары, жалпы келген коноктор, бүгүнкү 20 жылдыктар агаларыбыз сиздердин 20 жылдык юбилейиңиздер менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Өзүм атыман, жетекчиликтин атынан ар дайым ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, үйдө бактылуулук каалайм. Ошондой эле бүгүнкү 11-классты, 9-классты бүтүп аткан бүтүрүүчү окуучулар, силерге ишиңерге ийгилик, өзүңөр сүйгөн кесиптин ээси болгула, келечекте элибизге, жерибизге кызмат кылган, ата-энеңер сыймыктанган, элибиз сыймыктанган, биз сыймыктанган чыган жигит кыздардан болгула. Биздин Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн тарабынан иш-чара болгон эле, ошонун ичинен диплом бар эле, ошону тапшырып коюп уруксат этиңиз. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Ноокат району аймагында балдарды кылмыштуулуктан, укук бузуучулуктан арылтуу, ошондой эле өлкөбүздүн жаркын келечеги болгон жаш муундардын мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу жана патриоттук сезимдерин ойготууда мектеп окуучулары арасында өткөрүлгөн коопсуз бала өлкөбүздүн жаркын келечеги аталыштагы 1 чакырым аралыкка массалык чуркоо спорттук иш-чарасына активдүү катышкандыгы үчүн Карим Ахматов атындагы Борбаш орто мектебин birinci destanı oruna aldı. Ушундайлы грамота менен эң жакшы сүрөт сынагында жакшы ушул кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча чагылдырып берилген сүрөт үчүн Дүйшеева Гүлмерим 10-класс окуучу. Ушул 1 километр, 1 чакырым аралыкка массалык чуркоодо өзүнүн мыктылыгын, дене тарбиясынын мыктылыгын көрсөткөндүгү үчүн Сапаралиева Акмарал. Ушундай грамота менен 1 километр, 1 чакырым аралыкка чуркоо спорт иш-чарасына катышкандыгы үчүн Адылжан уулу Атабек сыйланат. Урматтуу мына бардык сыйлыктар кут болсун, бардыгыбыз да ушундай сыйлыктарга жетишке Кудай насип этсин. Урматтуу сыйлыктын ээлери, сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Ушундай сыйлыктан көп боло берсин. Мен ойлойм, Кудайым буйрса ушул 20 жылдык кечени бүтүрүүчү кечелерди жакшы маанайда
Eç kандай tartip buzууларсыз өткөрөбүз. İşinizlerge ийгилик, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Çok rahmat. Endi bizim mana бүгүнкү акыркы коңгуроо салтанатыбызга 20 жыл мурда ушул мектептен бүтүп канаттарын каккылап турмуш деген улуу жолго узап кеткен биздин окуучуларыбыз отурат. Баарыңыздарды дагы бир жолу майрамыңыздар менен ошол окуучуларга, бүтүрүүчүлөрүбүзгө дагы ушул мугалимдер таалим тарбия берип, турмуш жолуна кандай багытта кетүүнү үйрөтүшкөн. Ушул балдарды тарбиялап, чоңойтуп, билим берип, апасындай болуп, жакшы тарбиясын берген класс жетекчилеринин атынан Төлөсбаева Санталат эжекени сөзгө чакырабыз. Bardыңыздар бүгүнкү кеченин күбөлөрү, негизги күбөлөрү 20 жылдык бүтүрүүчүлөр юбилейиңиздер менен мындагы бүтүрүүчү быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү, 11 класстын окуучулары бүгүнкү күнүңүздөр менен мында келген ата-энелер, мугалимдер, эл катышуулар, ардагерлер бардыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн, көңүлдүү өтсүн. Баарыңыздарга жакшылыктар, ийгиликтер каалайм. Сөз бардыгы жакшына сөздөргө кошулуп, мен дагы бир аз эле сүйлөйүн. Бүгүнкү бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдыктарыбыздын убактылары тар. Ошон үчүн кыскартайын. Бүгүнкү күн окшобостур эртеңге, өкүнбөйлү өткөн менен кеткенге, жүргөн жериң майрам болуп, шаң болуп, эң бактылуу болсун экен ар пенде деп бардыңыздарга, бардыгы бүтүрүүчүлөр, 20 жылдыктар ата-энелер, бардыңыздарга агартуучулар бактылуулук, доорун сүрүшүңүздөрдү Аллахымдан сурап кетем. Рахмат, өтө жакшы сөздөр болду. Азыркы сөзгө ушул эле биздин 20 жылдык маарекелеринин мындан 20 жыл мурда бүтсөңөр, 10 жыл, 11 жылды кошсок да 31 жыл болуп калабы, же 30 жыл болуп калабы. Ошол мурда силерге А тамгасын таанытып, ушу капкараңгы болуп турган көкүрөгүңөрдү жаркытып, билим дүйнөсүнө алгачкы жолу сапарыңарды багыттаган эжекелерибиздин атынан Эшматова Саткын эжекебиз келген. Саткын эжекебиз толтыра отырған оқушылар, мұғалімдер, барлығыңыздар үлкен күніміз келді. Мына сіздер қашандан бері бітіріп жүрген күніңіз бүгін 20 жыл иелері, 11 класс оқушылар, 9 класс бітіріп жатқандар барлығымыздың қуанышты күніміз. Ушул қуанышты күнді қуаныштылық менен өткөрөлү. Сіздерге бақытты Алла кылайын, ишиңерде ийгилик болсун, мындан аркы турмушуңуз жакшы болсун. Силер дагы 20 жылда иелер, ата болдуңар, эне болдуңар, турмуштун жолуна сапар тартып, өзүңөрдүн кадамыңарды таштадыңар. Келечекте дагы жакшы ийгиликтер жаратып, мына азыр эле айтып өткөн улуу инсандардын кылган иштерини, баяндарын угуп отурабыз. Силерден дагы жакшы үмүттөрдү күтөбүз. Силер дагы жакшы ийгиликтерге жетип, ата-энеңерди, мугалимдерди кубансаңар, биз сөзсүз кубанабыз. Ömrüңөр uzun болсун, ушул күндү жакшы өткөргүлө, ömрүңөр uzun болсун. Ар дайым эл арасында бар болгула, адам болгула, бар болгула. Силер менен сыймыктанабыз. Ömrүңөр uzun болсун. Рахмат эжеке, машалла. Мындан 20 жыл мурда биздин ошол отурган азыр конокторубуз 20 жылдык маарекелери силер да мына ушул алдыңкы катарда отуруп, акыркы коңгуроонун үнүн угуп кеткенсиңер да арадан 20 жыл кантип өтүп кетти. Азыр карап отурсак баардыгыңар эле ошол бойдон экенсиңер. Кичине эле кыздар түзөлүп жасанып тааный албай калды. Ийгилик азыр ушул 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн атынан Ахматов Медер ажы Нилүфар силерге сөздү берсеңер. Ассаламу алейкум.
урматтуу жамаат, урматтуу агайларым, эжекелерим, классташтарым, досторум, ата-энелер, бүтүрүүчүлөр, баарыңыздар кош келипсиздер биздин 20 жылдык кечебизге. Агайларым, эжекелерим, силерге чоң рахмат. Бизге ошол илимиңиздерди, билимиңиздерди берип, туура жолго багыттап койгонуңуздар үчүн силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болгон болсун. Ошондой эле мына бүтүрүүчүлөргө дагы окууларга ийгилик, келечекте бир өздөрү тандаган жакшы кесиптин ээлери болушуна Аллахым насип кылган болсун. Бүтүрүүчүлөргө Аллахым ушул элге, журтка, мекенге, динге кызмат кылган мекенчил, динчил инсандардан болушуна Аллахым насип кылган болсун. 20 жылдык кеченин ээлери менен, досторум, классташтарым, баарыбыздын Аллахым үй-ичибизге тынчтык, амандык берсин, үй-бүлөлүк бакыт берсин. Бардыгыбыздын ушул баарыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктаймын. Алла ыраазы болсун баарыңыздардан. Окуп айтам. Урматтуу агай-эжекелер, урматтуу бүтүрүүчүлөр, жалпы эле коноктор, жана туугандар, бүгүнкү акыркы коңгуроо байрамыңыздар менен. Акыркы коңгуроо бул балалыктын акыркы коңгуроосу болгону менен жаштыктын биринчи тепкичи. Сапарыңар байсалуу болсун. Ушул айылда өтүп, ушундай мектепте окуп, ушундай мугалимдерден тарбия алып, ушундай эресиге жеткен жана ушул күнгө алып келип отурганыбыз үчүн Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтып, рахмат айтабыз. Балалыгыбызды көз алдыбызга алып келип, бүгүн бизди толкундатып турган, бүгүн бизди ат айлантып, казыгыны табат деп, атабыз көрбөгөн чет мемлекеттерден алып келип, астыңыздарда ушундай таазим кылдырып отурган мугалимдер, устаздар, бул дүйнөдө биз сиздерден ыраазыбыз. Тиги дүйнөдө силерге айтарым, урматтуу быйылкы жылдын бүтүрүүчүлөрү, силер мектепти аяктап жаңы жашоого кадам таштап жатасыңар. Силер эң кызыктуу жана жоопкерчиликтүү жашоодо тайманбай, өз жолуңарды адашпай, эң мыкты адамгерчиликтин туу чокусуна жеткен адамдардан болууңарды Аллахтан сурап кетем. Дайым ийгиликтүү, мыктуу болгула. Рахмат. Turmuş yolu bu öte taşta Oroğlu çapkını var, Kırgöy deskeyi var, şunday yol, oşanday bir tatal yolga karay yol alasınlar. Yol alasınlar, uşol yolunlar baysaldı olsun, kıyınçılıklarda harcalbay, turmuş yolunda mıktı iyiliklerge jetkiler. Mına silerge ülgü artıңarda 20 yıl murda bütüp ketken 20 yıllık eyeleri olturat. Uşular ülgü. Bardығы түрдүү кәсіптің тізгіндерін қармап, бүгін біздің өлкөбүздүн өнүгүшүнө чоң салым кошкон мыкты инсандардан болуп жетилишти да. Эми урматтуу коноктор, бүгүнкү аянычтуу мезгилде келип, акыркы коңгуроонун үнүн бүгүн угушат булар. Акыркы жолу угушат. Ошону менен мектеп менен кош айтышат деп элек, мектеп менен экзамендерден кийин кетет. Бирок үнүн акыркы угушат, азыр акыркы коңгуроо үнүн угузабыз. Mına uşul koңгуроонун үнү силерди тургуз сапарына чакырып атат. Байсалдуу болсун сапарыңар, алдыдагы экзамендерди жыйынтыктоо аттестацияны мыкты тапшырып, каалаган кесиптериңерге ээ болгула.
bardığını aytıp koyduk geçe. 3 günden beri bizim 11. klaslarımız OER'de tapşırışıp bayağı. Halkı, hurmatlı 20 yıllıklar, bugünkü bayramlar kutlu olsun, her daim uşunday kuraklar yoluşusunu ötkörüp, bizim 11. klaslar 20 yıllığa gelgende, sizler de uşunlar ol 40 yıllık marekelerge kelişti nasip etsin, bardığımız çoğu görüge nasip etsin. Kendisi uşun veren bugünkü akırgı kongro saltanatlı jiyinini ayağına çıktı. Cevap tercihleri var. 20 yıllık marekeleri klaslarınlarga kirip tanışıp bejekelerine mayaktaşa turgan bolsaňar klasları açıp kirip Menene topundan çöldürülen şeylerle çok ciddi kızlara çoğay var. Bağırdan merim, duvardan merim, düğün apolosuna, ona herhalde çakanın bileğin, bir mamindette balda başısı, onun basarı, bazı da koyuyor. Özün aparat. Ya, o başısı da vermekle. Bağırdan kalkıyor bilelik, kıyısıramaçılık. Ders olup, tapkanmadan ama merimdi, büyüdü, Kırgız'ın en mutlu çift kızlarından olsun. Daim baldarlarının ismini tanılar. Berekeli ömür versin, berekeli baklar yaşım versin. Kesip günlerden saklasın, ayıp bakan oğullardan saklasın. İki dünya başım kalanın. Men şunday tokundan atam, çöldüm diyem, tavalda etem. Şöyle bizim Türk'ümüzden daha dolu, mesela kutuptayman, yaxşı ötkörgüler, yaxşı manayla, daim şunday jadırap jaynap jüre berdiler. 40 yıldır, 30 yıldır, 50-60 yıldıkta da kopsa olup, bir-birini izlegen, bir-birini şunday sagınıp izlegen klasdaşlardan oldular. Bizden klas en mutlu klaslar. Bilesiniz ha? Ağır klas dep koyup, terma komandalar ha? Başka terma komandalar hiç kadar koldan bermeylik ha? Mezgilerimiz daim seni tanımladılar. Ben söyleyeyim bayram. Ecek sizi daha bugün sizin daha bayramınız, siz daha kutluktayız, klasdaşlar, bardağlarda, baldarınızda. Buyursa bugün bayramda жақсы ötkör olaylar. Kolçak olun. Kızım da kolektifte öldü cama. Bunun iyilikte öte çok. Şu respublikalık Orta Asya boyunca Olimpiadalarda var, ballar birinci orunda alıp geliyorlar.
Ben Dagiramen dayım sınıftana. Öte mıhtı muğalim, mıhtı eceke. Okucular vardır жақсы көрür. Tınbay olimpiadalarga müşterek taşıyan oş tınbay var. Öte mıhtı, men sınıftangan menin cemaatımda bu. Başbakanına bir söz aytıp koy. Birinci assalamu alaikum. Allah açık seçimleri maqtallar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar olsun. Sizlerdi barğardı sağındım. Başkaça aytqanda bu balalıktın sağыныşı. Albatta bu mesele жүректің bir түкпүрүндө жайгашкан. Ошондуктан мен силерди көрүп, мына кара көзүңөрдү көрүп аябанышканмын. Элим көздө дейт. Ошондуктан көзүң аябай жылмайып, жайнап ушундай турганыңа бул замандын жакшылыгы, үй бүлөңөрдүн тынчтыгы, үй бүлөңөрдүн берекенин, балдардын байлыгы экенин билип турат да. Ошондуктан мен ушу эжегенин айткан сөзүнө менден кийинки сөздөргө кошулат элем. Силердин баардыгыңарга Аллах ден соолук берсин, узак өмүр берсин, Аллахым кетпес башыңарга дөлөт берсин. Ушул Аллах берген ар бир аманат жашоону эң жакшы, эң кадырлуу өткөрүш Аллах насип кылсын. Бул дүйнөдө эмес, акыретте дагы эң мыкты үй бүлөлөрдөн болуш Аллах, үй бүлө эмес, общий жамаат болушун жүрүшкө Аллах насип кылсын. Ошентип 15 жылдан 16 жыл кетип атат, иштеп билдим, сездим. Бул канга кан, жанга жан деген нерсе ушул экен. Жаным менен, каным менен турган оюң менен ушу баланы мен тарбиялаштыра билдим, чоң бир мээнет экен. Сизге да Аллах ыраазы болсун. Өмүрүңүзгө береке берсин, кетпес дөлөт берсин. Ылайым жүзгө кириң. Жүзгө кирип, мага десе ошо ажыда умрада каза табып дейм. Ошончо деп рахмат. Баарыңарга Аллах ыраазы болсун. Dostlarım, klassdaşlarım, эжегелерим, сиздерге тазим. Бүгүн бир чоңулуп калыппыз ушундай 20 жыл дегенде мына биринчи жолу көрүшүп атабыз. Кандай жакшы күн. Ушуну уюштурган айда балдарга, кыздарга, баарыңыздарга чоң рахмат. Бул күндө 20 жылдан бери күтүп элек, мына бүгүн келди. 20 жылдан бери күткөн күнүбүз келди. Жакшы ойноп өткүзүп, сиздер биздин сыйлуу коногубуз болуп барып, сиз менен чоң отуруп келишиңиз. Разы болуңуздар, билим бергениңиздерге. Sizlerden şu 20 yıl ötüdür arada. Ечке sizge daha çok rahmat. Karan büyük basa gün ötüp 20 yıl degen ötüp vardık. Sizlerge daha çok rahmat. Doğamlı sizlerge çok tayzım kılağız ечке. Sizler biz düşünce tertipke alıp geldik. Sağ olup demet okuttuk oğuzlar. Daha şu gün Caşu'da kıyaladık. Çok sizlerden sağ ol algandığınız için. Sizler daha şu 20 yıllık Саламатсыздарбы, бүгүнкү 20 жылдын кечедери жана мугалимибиз Момун эжеге бүгүнкү баарыңыздан байрамыңыздар менен мындан ары Аллахым сиздерге ден соолук, узак өмүр берсин. Иштериңерге ийгилик, тапкандарыңарга береке берсин. Баардык үй бүлөңөр менен бактылуу болгула. Рахмат. Байрамыңыз болсун. Менин алтындай болгон балдарым, кыздарым. Бүгүн мына өзүңөр айткандай арадан ушу 20 жыл убакыт өтүп, мектептен учуп кеткениңерге 20 жыл болуп, бүгүн мына кайрадан мектепке кайрылып отурасыңар. Мен жаңы дагы айттым, ошол кайра эле дагы ошону айтайын. Мен азыр баардыгыңарды карап туруп, эч кимиңер өзгөргөн эмессиңер. Демек силер бактылуу болсуңар. Ылайым ошо бактыңардан жазбагыла, уул кызыңардын урматына көргүлө, ошол тарбиялап аткан балдарыңар, кыздарыңар дайыма силерге мээримдүү болсун. Анан ушу кандай максатта тарбиялап атсаңар, ошол максаттарды орундаткан уул кыздардан болсун. Ата-энеңерди дайыма урматтагыла. Ата-энени урматтаган болсоңор, силер ошол балдарыңардан урмат көрөсүңөр. Ылайым эле бактылуу болгула. Birinciden Ejike sizge çok rahmat, Allah razı iki dünya vakti olsun. Amin. Kalan klassdaşlarımız bugünkü şu 20 yıllık marifetini tutayım. Sizlerden de bizlerden de Allah'ın ekliğini tutayım. Ben şu aydan beri Ejike'nin klassdaşımıza bağlandım. 4 kişi olan var, ekliği bekliyoruz. Allah mesela. Var mı? Allah aşkına. Allah'ım жақсы болса. Bildireceğim. 5 soru. Eğer kanım, kanan. En alttan diyemeyim. Sol astan.
Ejike birinciden sizge çoğun rahmat aytam. Size men özümde bilen de жақсы тарган жақсы емес. Elim bayağı şok bayağı kime de medet ököz mektep içinde öyle şok edek ököz ortada oturaz da söylüyor görünce. Yani dedim sizge rahmat için çok bizge sabah verip size rahmat aytam. Men Türkiye'de yaşayım. Men Alcer'de sotto bayağı ekspert fotoğrafçı olup işleyim. Şu Türkiye atmışa çıkan köyümün sırafta işleyim. Balam yok. Şu gelecekte boluşunu talan edeyim. İnşallah. İngilizce'de çok da dersin. Senin dağların İngilizcesi. Badın atırım 20 жыл фотомнан уктуктайм. Мен 6 класска чейин окугам жерде. 6 класстын февраль айында чечтим. Февраль айынан Чүй областына караштуу Беловодский айыл Московский районунда окугам. Ошол жакта жүрдүм. Ошол жакта 20 жылга чакырышты, бирок алда калбадай чакырса мен тандап ошол жакка келдим. Abdülhaşit'te falan sonuçta çıkan. Neyse sevdim. Çok uzun. Allah'a teşekkür ederim. Assalamu alaikum. Biz de şokun öncesinde Allah'a çek sınavlar olsun. Ben de 6 ay sınavlar. Daha hala da öğrendim. 6 balam var desinler. 2 oldum, 4 kızın bakılı enesmin elhamdülillah, subhanallah. O yerde muhallim olup işte 16 yıllık stajım var. Daha şükür. Elimde, yerimde ürkündüğünde bu şu mektepte tandap bilim alıp kayla şeriklerine niyetmeni kayla niyetmişki açıp kep bağladım da. Sizge de rahmat ejike. Şu bizde adaşpasından bastan kadamız kırılap kendisi durulaptanımızda o şurada bizge çoğun jardamlar berdiniz. Şu klassaslarına çoğun rahmat aytam. Şular var, biz varız da. Bular yok olsa biz daha yokuz da. Şu klassaslar var, bakılı olsun, limanlı, kınsaftı, mıhtı, milyonerlerin katana çıkan mıhtı katana koşuqlar. Rahmat, sizge bilim ver. Dostluk tanıdığınızda rahmat. Klassdaşlar bugün bayramlar, men bardalar 20 yıllık. Şu yerde okup geldim. Az aydılar öz. Gelince vakıftan. Bir kız 2 oğlum var. Aydılar. Klassdaşlarım bardalar bayramlar men kutlayım. Ejeke sizge rahmat çok. Anam men hazır turmuş ettim. Birinci turmuşum boldu, ikincisi boldu, üçüncüsü Ravat'ta turmuşa çıktım. 2 kız bir oğlum var. Son kızım 7 çıkar, şimdi yemez 4. Oşo aram geldim. Oşo. Değişken şekilde bakar. Kız mı alsın lazım? Anne karayısına düşsek. Oo, al gelin karayısına. Oşo. Sizge rahmat. Siz oşandık. Çılmaz muruzdaydı görünüz tağırdı. Yaş paydası. Kızlar bana sohbundan, alış yakından geldiler. Sizlerge rahmat. Yol uşuzları, köp kızlar verip kütüp geldik. Yol uşuzlar, kevek ağızlar da olanlar çılmaz bölümünden pardon. Tutayım pardonlardı. Özüm canını etsem, özüm 4 balanın aslında Kormaydan edemem. Hazır vakta çekeşkellik ben hareketiniz. Bu arada bilişet onlar. Aşağı, kısaca. Baktım. Aytire 5. Саламатсыздарбы? Артыңыздан бүгүнкү багыштамын. Мен кара ачка келип болгонмун, эң улуу келип болгом.
Onun 3 balam emес, men 2 erkek, 1 kızım var. Balam бүтүрүүчү, en çoğu. Şu katışpay gel, yaka. Бүтүрүүчү калды. Katışpay gel, bana atası bakma. Жашоо бишкен берди чоy. Rahmat çoğun. Bardınların bayramlar günü. Ben özüm keçiyorum. Şu özüm ayrılar. Hazır bat keleşleri uğraş bol. Балага пландар бар. Бала evlendim de var. 7 yıl okudum bu Graş olsun. 9 yıl. Yine neler tutup kazan bana başlık arasında. Sizlerge hem rahmat, densoluk versin, ömür versin. Şunçalı okutup, ilim biliminizi bergenizler üçün. Bizim razıçılık çoğun. Sizlerin hizmetinizdar, en çok hizmetinizde sizlerden rahmat. Şunlarda düşünüp jetken sizlerge rahmat. Kuda kalese bargan sen düşünüyorsun. Cazlar dedik, cazıştı ürettinizdür. Apıqatını cazdırtmayın mı? Bizde Arbiyaz için şunca sabır kalmış. Yok, en çok meclis için muhaliflik eken. Lütfen ayrıcalık. Çok durmuşlar. Muhaliflik Ayşe, eski cemaatinde tuttuğumuzda ben bolup. Çoğayanmışızlar. Anacığım, neydi birer jakşı bardık, jakşı. Aylığına kalmış da sizler toptalasa aylığına kalmış. Anacığım, şöyle var. Çocuğundan ırıtmaydı dedi, öz üstüne uzadı dedik de. Anacığım. Oğuz dağı ne tuş becek, Gözüne ket dedi. Eşini yemeğine gelmek peşine ket dedi. Sebebi, yedeneği, stoklarda, yine stoklarda, sırel bağlar. Çok geldi. Kuşuna peşine ket dedi. Azram kutu kapıyı ırıtmayız bizi kes oldu. O evden cideleri de Bizim o vakıfta medicinalar kursunu okuvamız. İşte o okuvamızları vayeni bilet alacağız. Vayeni abiyazın da yana. Hem oğlu sayız dedi da. Sayız malı dedi. Sayız dedi. Nistesine arkadaşlar sonra da bilen görürüz. Alırsa varız ona bile. Kapalamı söyle patlasın. Ulan şu oldu yapacak şu sayı dedi da. Sayıga emeğe düşüyoruz. Aslında şeyci dedik de verirler ben daha kızım olmamış olacak. Sürekli canım ben aslan ki dastakonu me bolu. Kendimize çay kullanıyor. Ağzına çıkardı da ben oluşan işte. Daha sonra bir odatlar bir var edenler. Ha, siz kurbunuz? Sayıklıktan izleyenleri çok ketken düşün o cazıp geldi. Kabinetken. Asya kızlarına yakaladı mı? Yüzlerden ballar böyle Aslında cevap boyuttur da şu aslan kilgeniz. Kilgeram kilgen da anan coşkunda. Kutu. Bak bana kutu. Az şimdi işte yapmayız mı? Hesaba bakmadım. Dekoratif kutu kamagan ne geçen. Dekoratif doğru bulu. Önün içinde kavurması sınırı var. Kızım da verirken ne sen bir Neyse. tartışmasın. Sokakta gündüz eskeri, külüşü. Kızlarım çekenemesi de mahallede nülüfelerine neviler Kırgızlarla Türkler muştu oluyor. Mahallede razlara çakırıp biz ömrüköz organizatör bulmuş. Ecekeler ketsin diye bak falan ecekeler ketkenler mahallede iki tane Türk'te Kırgızlar uğrağız diye çıkıyordu. Nülfer bırak vardı buralarda. Nülfer vardı buralarda. Değil mi? Çarşı dekler. Kaçın. Bu ömrüköz.
7-ci klassda. Жаштықта шондай да. Мысалы ежеге оқып қалауы деп қорқып дағы тапырабайлы сіз ассыздар сіздің кабинетіңіз. Сондай, иә? Сіз абеттен кейін сабақ береді деңіз ошонда. Ошонда сабақ береді. Әйнектерді жауап ысығыды. Жапқанды қадады. Бұл қуаты көшеді көреді. Terezeler almıştı. Eşik almıştı yakında. Жақсы баяғы мақта кілейлеген қалыптыр. Мақтаны трәпкәден самында. Барған сайын. Мына енді балаларына жылға оқышады да. Бір жерде болып тұр. Азыр тойлар Россияға кетіп, Россиялық болып қалышты ғой. Балаларына алып